Oke guys, ketemu lagi di channel saya tuh, Abeceng. Jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya, ping ya. Kali ini saya akan menghibur pengantin yang kemarin ya nggak bisa dihibur oleh Orkes Gambus Johar Bani karena ada larangan atau himbauan dari pemerintah, nggak boleh ada rame-rame di pengantin. Oke, langsung aja ya, kita langsung. Zainul Abrar uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Zainal Abrar ankahtukah wa zawwajtukah makhtubatakal mubarakah uswatun hasanah binta Kiai Munaim wakalatan an bimahri qiraati kul huwallahu ahad 11 marrat و1 مليون. قبلت نكاحها وتزويجها لنفسي بالمهر المذكور ورضيت به. الحمد لله. بارك الله بارك الله. Komantana acicir ate pada pungana tamu ita tuli mulai malam cela berasana. Komantana tasapar laki bini pada terratu lima saka kamar. Komantana tasapar laki bini pada terratu lima saka kamar. Masuk kamar, la cuma teetamar sare bensa malam, duta kelem keluar. Komentar masuk kamar, la cuma teetamar sare bensa malam, duta kelem keluar. Nape seela koni, komentar nak akan turin, takut ada karenan. Nape seela koni, komentar nak akan turin. Komantanna tu ajemur nyare panas
kamar nape seelakoni komantana ngakan turin tak kertada karena obu na pada baca komantana dua cemur nyari panas sereng kaila kecer-keceran sebini du ampun ngerteng. Iya masa pas kita ngerti ya.